Sura 52. At-Tur. Gora. Meka. 49 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Wat-Tur. Tako mi gore. Wa kitabim mastur. I knjige u retke napisane. Fi rakkim manšur. Na koži razvijenoj. Wal bejtil ma'mur. I hrama poklonika punog. Was saqfil marfu'. I svoda uzdignutog. Wal bahril masjur. I mora napunjenog. Inna azaba rabbika lawaqi'. Kazna gospodara tvoga sigurno će se dogoditi. Ma lahu min dafi'. Nitko je neće moći otkloniti. Yawma tamuru as-sama'u mawra. Na dan kada se nebo silno uzburka. Wa tasiru al-jibalu sayra. A planine s mjesta pomaknu. Fawailun yawma idhil lil mukaththibin. Teško na taj dan onima koji su poricali. Allazina hum fi khawdin yal'abun. Koji su se ogrezli u laž, zabavljali. Yawma yud'auna ila nari jahannama da'a. Na dan kada će grubo u vatru džehennemsku biti gurnuti. Hadihi an-naru allati kuntum biha tukazzibun. Ovo je vatra koju ste poricali. Afasihrun hadha am antum la tubsirun. Pa, je li ovo čarolija ili vi ne vidite? اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli, to vam je kazna za ono što ste radili. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. A čestiti će biti u džennetskim bašćama i blaženstvu. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. I u onom što im je gospodar njihov dao će uživati. Njih će gospodar njihov patnje u ognju sačuvati. Kulu vašrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Jedite i pijte i neka vam je prijatno. To je za ono što ste radili. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. Biće naslonjeni na divanima poređanim, a obradovat ćemo ih hurijama džennetskim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela, priključit ćemo djecu njihovu, a dijela njihova nećemo nimalo umanjiti. Svaki čovjek je odgovoran
za ono što sam čini. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ I još ćemo ih darovati voćem i mesom, kakvo budu željeli. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ Jedni drugima će u njemu pune čaše dodavati. Zbog njih neće biti prazni besjeda i pobuda na grijeh. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ A služit će ih posluga njihova nalik na biser skriveni. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ I obraćat će se jedni drugima, i jedni druge će pitati. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ Prije smo među svojima strahovali, govorit će. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ Pa nam je Allah milost darovao i od patnje u ognju nas sačuvao. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ Mi smo mu se prije klanjali, on je doista dobročinitelj i milostivi. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ Zato ti opominji, jer ti, milošću gospodara svoga, nisi ni prorok, ni lud. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ Zar oni da govore, on je pjesnik, sačekat ćemo da vidimo šta će mu suđeno biti. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ Pa čekajte, reci ti, i ja ću zajedno sa vama čekati. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ Da li im to dolazi od pameti njihove, ili su oni inađije tvrdoglave? أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ Zar oni da govore, izmišlja ga? Ne, nego oni neće da vjeruju. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ Zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Zar su oni bez stvoritelja stvoreni, ili su oni sami sebe stvorili? أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ Zar su oni nebesa i zemlju stvorili? Ne, nego oni neće da vjeruju. أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ Zar je u njih blago gospodara tvoga, ili zar
oni vladaju? أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. Zar oni imaju ljestve, pa na njima prisluškuju? Neka onaj među njima koji tvrdi da je nešto čuo donese potvrdu očitu. أم له البنات ولكم البنون. Zar da su za njega kćeri, a za vas da su sinovi? أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Zar ti tražiš od njih nagradu, pa su nametom opterećeni? أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Zar je u njih iskonska knjiga, pa oni prepisuju? أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. Zar oni zamke da postavljaju, da u zamku će se uhvatiti baš oni koji ne vjeruju? أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. Zar oni drugog Boga osim Allaha da imaju? Hvaljen neka je Allah, on je iznad onih koje mu ravnim smatraju. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. I kad bi vidjeli da komad neba pada, rekli bi, oblaci nagomilani. فَذَرْهُمْ حَتَّى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. Zato ih pusti dok se ne suoče sa danom u kome će pomrijeti. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. Danom kada im lukavstva njihova nimalo neće koristiti i kada im niko neće pomoći. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. A za sve nasilnike i druga će kazna prije one biti, ali većina njih ne zna. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. A ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga. Mi tebe i vidimo i štitimo. I veličaj i hvali gospodara svoga kad ustaješ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. I noću ga veličaj i kad se zvijezde gube.